Nainbag nga orasyo amin, papagayam. Intay ibasa ti Efeso, Kapitulo 3, versikulo 19. Wan, mapadasan nyo kuman no kasano ti panagayat na kada kayo. No paysaan, anay amaamuan, tapno awan pagkurangan nyo, kan mapno kayo itinadyusan agalad. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, kanya. Iddapan nyo man day ta TV, tagdengagak iti drama iti radyo. One friend, umaya, aguray laan. Mapit laan tagpakadak ka ni mami, ha? Nangagdak ka di, Jackie. CJ? Oh, sige, best, ha? Bye! Kunak nga iddapan nyo day ta TV. CJ, nangag mo ni mami? Sikan natin mga idapiti TV. Adangar-dar aramidak. Ay, itay ka pa hindi nga akong computer. Kit, sikangay. Itay ka pa ang makisarsarita iti cellphone. Da kayo adwa, ah? Talaga asaan dak adengdenggan. CJ? Ha? Gunggunam. Kat si kamot. Papanam, Jackie? Apay ang nakarubwat ka manen? Adda pag nami kadagiti barkadak, mami. Kat, asino nga iti kadwak nga aglinis dito balay? Ni Sergi. Awan mo't araramidan na. Oy, dinalusakon di kwarto ka. Si kakit di Puro cellphone tamom. Tulungan kit din ni mami nga agdalos. Senyorita kalaunay. Di mamot agtrabaho. Manang Minerva. Oh, nagsapa ka moten nga umay. Sa anak pa'y anak kalinis dito'y balay. Ha? Aglinlinis ka pa'y laeng? Mangrugin di seminar. Ay, kasanumot ngamin, kat awan sa bali nga ibaon ko dito'y balay nga aglinis. Ne, da Jackie nga, kan CJ. Nagdadakkel dan. Apay ngamin adi mo ibaon ida. Ay, mabanugak laang nga agsermon. So asyak laangan ati agtrabaho. Mapantakit din manang. Saan ka makapag-loan no saan ka nga ag-seminar? Saan ka nga aglinis-linis pa'y? Nagkadumot gayam dagiti makiseminar. Tapno makapag-loan dalaang. Dagiti padak nga agregrigan. Ala, agtugaw ka manang. Katdenggam dagiti ibagada. Sapay aircon. Amangan numadlaw dagiti katugaw ko. Asa anak digos. Kan tumat ngamin, trabaho ka at trabaho. Adamot di asawam. Adamot dagi di anak mo. Apay ngamin asika lang trabaho. Ay, aldawan. Nangrugi ka din ti seminar? Ay, saan pa'y? Ha? Oh, kasla mabigbig ka. Wan, aman mo ka. Si ka ni Minerva, saan ka di? Muna? Kung nag-batch tayo di high school, di na kun malagi. Aywan! Si ka ni Freddy. Excuse me, may laitan tinagan ko. Kita mo tikiday ko. Ay na Freddy, saan kamot akas ta di high school tayo? Ay na. O may kantukit iti parlor ko, tapapintasan ka man, iti kastaunay. Ay, bimakit ka matan. Naganano kaya? Ay, amumatan ti may nga ina. Trabaho na amin. Tinasayaan, itad ko kung kata-address ti parlor ko, Tao may kanto. Papintasan kayo ti bonggang-bongga. Ken agchika-chika tanto. Ay na! Nagwara manan dito balay. Nakitan di crush ko. Anyamutan ti kastoy. Cute ka di. Jackie! Agwalis ka man mo't dito balay Ni mamik day jay. Agdaldalos manan. Mabiit lang Inak ejeruar. Iti kasta. Awan ti sumana o. Mabiit lang. Rumwarak ha. Ne, apay dagita bills. Dagiti babayadan tayo itaabulan. Nagadun? Kat dagita mo't talaga ti babayadan tayo. Jay kadakkelan abayadan tayo kat ti kuryente. Sumaruno ti abang iti balay, kan ti danom. Ay, iso akurang ti sweldom, lakay. Masapul aman na yun ti income tayo. I-budget mo pa ilang Nagrigat mo't nga rod ti agi budget. Problema mo daytan.
Iso ang naglonak, tapno da pagbayad ko kadagiti bills mi. Kasanun no jak makabayad, di maputdan kamin iti kuryente. Apay ngamin aya si kaamin timang problema kadagita manang. Asino kumapay ngay? Ibagam akan nila kay mo. Ay na, siyak tumutla ang ti pagpanunutan na. Kasano nga rod? Saan pa'y mat kano ana aprobaran di loan mo? Ha? Apay, saan ka di nga umdas ang nagseminarak? I-background check da ka kanupay. Kitaan da ka no napintas mo't lang ti record mo iti barangay yo. Kasano daytan? Masapol ang makabayad akkuman. Mami, bumangon ka na. Aldawan. Mami, mabisin kami ni Jackie. Awan mo ti kanan mi. Maditirik na kanak ko. Ha? Sumro ti migraine ko. Da kayon ti makaambong agluto iti kanan nyo. Ha? Ado mat ti mabalin alutuan nyo iti ref. Anya? Ibagam ka ni manang mo, ison ti agluto. Agtinulong kayon. Ayan ni Mami. Saan ka na makabangon? Tanasakit ti ulo na. Iso asi kang tagluto. Anya? Aguray ka man. Apay aya nakangato pa'y dagita sa kami ti lamisaan. Kat, kayat ko nga ron. Amin lakit din, pakibiyangam. Agluto kan ah. Kita nga gigamesak. Sikan ah. Ipulong ka ni mami. Dahita man yung cellphone mo tigam mo. Kat sika ngay, agmalmalum ka dita sangwanan ti computer nga agay ayam. Agluto ka git din. Sikan ah. Numabisin ka, di agluto ka. Natin disco ko. Yes. CJ! Oh, nangabak ako. Ayan ni Mami. Nakaida. Nasakit ka na ti ulo na. Nangan kayon? Saan pa'y daddy? Saan mo't ngamin ang nagluto ni mami? Kat, ni Manang Mungay. Agsel cellphone. Di namot ka na mo't agluto. Kasano nga rod daytan? Di mabisinan tayo aminan. Anyaya ti marikrik na ang bakat. Mabisinan dagiti ubing. Agluto ka na. Bumangon ka di tane. Oray sakit mabisinak mo ten. Alan Nagpara ka. Nangato ti gurigor mo Jackie! CJ! Umay kayo man dito Tulungan da! Nagan ano ni manang ko? Masapol ka no ang makonfine. Ha? Nambayag mo't gaya man nga darikrik naan na. Ngam di na imbagbaga. Kaasimot ni manang ko. Ay, Kasano asaan nga agsakit? Isumot amin ti pagtrabaho nyo. Di yu pa'y amo atulungan. Problemaon na mo't amin. Mabisina kun. Hoy, di nakita nakasta CJ. Agluto ka iti kanam. E di saan nagsakit ni mami? Sana ka mabisbisinan. Itata si katada dito balay. Awan pa'y pulos ti makan. Saan ko nga mo ti agluto? oy, apay nga apa kayo manan nga kapsat. Ni ngamin Jackie. Saan nagluto? Naglaing ka nga gibaon? Saan pa'y lang ang makarwar ni Mami uji ospital? Um? Iso asursuruan yung tagtrabaho dito balay. Nang runakan ka, Jackie. Oo, daddy. Sikan ti agtrabaho dito balay. Saan areta cellphone latig iggamam? Kan uray maimbaganan ni Mami yo. Kaya't ko at tulungan yo. Daddy. Kat sikamot CJ. Ha? Saan kan ang mabalin nga ag-computer no saan mo pa'y analpas ti trabaho? Mawatam. Uwan, daddy. Masikurahan ako dito ospital. Makalawas kun samot ten anak ka-confine dito Ano sam amanang? Narigat mo't no pilitom ti rumwar. No saan nakapay apalubusan di doktor mo. Kayat kun ti rumwar. Tani, ado ti trabaho kay jabalay mi. Ay tamanan ti pampanunutan. Bayam ani Jackie ti agtrabaho. Saanan nga ubing ni Jackie? Naskan ama isuron nga agtrabaho. Sa bagay mo't kit di Ay na, manang, kakaasikan. Dandani saan mo pa yan ama sagay sa iday tabuok mo, gapo kadagita a responsibilidad mo. Ngam, adu damat, amabalin amang tulungken ka.
Anya Jackie. No ide, agtugtugaw ka lang nga cellphone. Ita, saanan. Surwa mo tagtrabaho dito balayo. Wan, tita. Maasyan kayo mat ka ni mami yo Nagsakitan, gapo iti panangas asikaso na kada kayong anak na. Ay, Agawi din ni mami yo. iso nga agdaldalo sa kon, tita. Amok nga minasaan akayat ni mami tinarugit. Ay, podno dayta. Saan na kaya ti kataptapok apag tugawan? Tita, mabalin ka di nga isurodak nga agluto? Tapno ada ipasangop ka ni mami inton agawid? Ay, uwan Anya ka diti kayat mo alutuan ta. Saan da kun nga alalayan amagna? Kabaila kun ti magna nga agmaymaysa. Ang mga numabignat ka, bakit? Welcome home, Mami! Ha? Si kakaditi nang isurat iti dayta welcome home, CJ? Wan, Mami! Kaya nadamot insagana ni Manang Jackie para kan ka. Anya dayta? Ti paborito yo ang merienda. Spaghetti. Unay lakit din dagiti anak ko ay ha. Kan kita nyo taglawlaw, mami. Nagdalo, saan ka di? Wen nga rod. Awan apulos tiwara. Siyak din nagdaldalos. Nasaya at mat anak ko. Ay, ne. Aguray ka. Ayan ti computer dito isalas. Inikat kon. Injunk kon. Tapno saanan nga games ni CJ. Ay, kasano dayta ni CJ? Awanan ti pagkomputeram. Sana bali, Mami. Nasaysayat lata nga dayo tagbasa iti libro nga mag-games iti computer. Kunakman no agsangit ka, taawanan ti pagkomputeram. Mami, agmerienda tayo pa'y. Saan kaya madanagan? Siyak ti agluto. Kan siyak matin ti aginaw. Kan agdalos ti balay. Kat, anya lang arudan ti aramidak. Agi na nakapailaang, bakit? At dakat ti imbaga ni ading mo apang ipasyaran na ken ka. Aywan manang, talaga nga imbagak ka ni Manong nga agpasyarta. Sika at talaga, ading ko. Mapantag buya iti sine. Kalpasan na, mapantag shopping. Isumot lagayam nga inikkanak iti kwartak. Dinamag ko no anya ti bayadak. Ang kunanamot a kwartak laeng kano. Kansan mon apanunutan dagiti trabahom iti balayo. Ni Jackie ti makaammo kadagi jay. Ay na, nasaya at mata nasurutam ta address ti parlor ko, batch. Pampanunutak mat ngamin akasapulak nga agpapintas. Uray no addan asawa. Siyempre, narigat mo't naglosyang kanya. Talaga Tinasaya at i-makeover kan. Onya, rugyantan? Sige man nga rod, batch. Ay na, nagpintas kamutan, bakit? Kakaiso na nga inikkanak iti pagpapintas ko. Kasla na pimpintas ka itan, angam idibalasang ka. Si Kamat. Tapno dinak isukat iti sa bali Ay, wan gayam bakit? Imay dito'y balay di ag-CI. Diyay ngay paglunam. Dinakla inura yan. Bakit? Saan ka nga agloan? Taapay. Nakabiro ka ngamin iti pag-part-time ha. Mabayadan tanton amin a bills. Diyak ngamin kahit nga adamanin sa bali apang panunutem. Agyaman ak unay lakay. Dakkal aba nagamatulungan dak kadag iti pakakumikumak. Agbalin ko a responsable dagiti anak. Nga ammo da ko atulungan dagiti naganak kadakwada iti trabaho iti balay. Pagtitinulungan ti trabaho, tapno awan rumswa adi pagkikinnaawatan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kengyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.